Bangor ya kini ki barok namar bayo kumnore kumno kajat benriu jongi kapai haria kilong kebe kilong pa kikun samla kaneka election kalong kabadon kam hadu kata-kata kabai day bat kaneka election MDC bat ngakwa ban ong yapi ki pait ba jong kanong thamai constituency hidai ki pait ba ki badon bok shibune bau niu samla rang ba ubah peniai sing sim ubalong ru usiting MDC bat kumju UCM jong ka KHDC ni nakaliang jong ka parti nilatung yu mentala sistem tam ba unlong yalam hangtai hapo ka KHDC iyo yakikam kajing kajabing kajing prok majong banyalam ya ka executive committee baja ka district council barok kawai banilayo ru ya kijing kerku lembaki an ki kanun ki ba une uramba rengkat ka executive committee jong kilawanra bat kayat lemba na ka sorkar bat nam tapat ipha shaw governor hakabo governor ula approve lariung asen ya kabak kade ka proposal kade ka an kabak ka council ka pas kalalong ka an kaban yada bat kaban nak penskem syusyu ya karukom trekam jong ka council ka jongi lemba ki hima lemba ki right bat lemba ki snom ki tau barok iyo haki kendiet benai ke belalai no hakaba wat u governor jong jela megala wan lang hamte hapok pulu nakabenta ban sakhilang ban khamtam ban penskem ban penne ban pensa ya kirukom trejam kabanungkong jong kasnong katau bat kumjuru kiseng samla kiseng longkumi kiseng gentei ha kawei pakui kasnong ha kawei pakawi kadong bat kumjuru ban penskem ban itu ya kikur bat ya kiramba kur kibalong kikni jong kakwei pakawei kakur hapo kapri ut neutrek jongi kini kilong kimati kibakrau kibaka history jong kajat penreu jongi kan sa jingken mau na kapaten sya kapaten dei lemba jong niuru ramba aga jingalam jong ya ka executive committee bagilala ban yok ya kadigaan ka bapaka kai ka bangakwa ban ong yo bi kalong pet wat penleno yaw diu maulenai jo kajat penriu jongi ubak peniat ulong kumu maulenai jo kajat penriu ka jongi unjalam ya kadaka constituency jong ki parok kawe ilong kibreu kibaton bok haduk kata-kata ba uwan ya kaban kongo ban pendem ya ladi ban yale ya kadaka election adin ke sur ke jong upait ba kaba penbor ya ba unwan na kane ka constituency jong pi ka constituency kaba start kaba nang kibreu kibat pro ajabir ngakwa ban ong ya pi namar kata singau bah ban ai ka jingkershan ya unu ramba samla bangun nam ten syusyu ya kam jong ka jing syakri ban wanra syusyu ya ki an ki kanun ki babun rukom na kabenta ban penyait renti ban ai ke jingada kababit kababiang ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bagia kane ki pait ba yumdei bandon kanu ke jing snow pair namar habangi yat sya upat ba midon la ka jong kania ka cutang bat khamtam ya kan nongrin bangi kwa ban syakri ya ki pait ba tang ka wei ka bangakwa ban ong hangne ka ba pihak ban usiar bah namar don teng di parti iba persyang ban yalam bakla ya ka perkhat perdan jong ki pait ba jong ka priu neutre bat kham tam ya ki kun samla namar ka nongrin ka baki ki yen kalong tang kawe bat kata kalong
haka kerten kajat penriu le kat bamon kren kat bamon yangan kat bamon kata kade ka basyurkai ka bangayoi kini kijuk batisgi kijongi ki bamenta ngadang pengkemau lada kipek bahaya ka history hadin jong ka arhajar artolai ka election MLA ka ek bajia pun ba ki kentin ki bom smoke tengah hakeleng saudong labi ong hasnong hatau labi ong haka imlang kasalang labi ong haki social media ki baper ini ki kentin ki bom smoke tengah batlu kham tam ki bapenja urong yang ki pait ba jong kejela bengela jong kata kadi kejio i jonga bahau har hajar arhulai syajrong bun ki jingkela ki banga i kumba kajat penriu jong ikan jotno kilong kume kilong pa ki kon samla ki kentin ki bagi pendonkam hati social media ki ba isyurkai le kat bamon ki om hari lajong kapiam de abas ngap snow kumba kabas snow day ki kun samla ki badang ship ke jabing ki badang ship kamet kapat nas harai snow kum ka babiam be om don ain om don kanun snow kumba haladi gi batlut ya ki por sensyar barok tenre ngom ye pi kata kade ke jing perkat ka babakla Tengah kuat ban kerpat kia pi kilong kumi ki kun samla paro kilong paru kumju. Dongin ya pet, yin ya bisar bah. Namar karkom kanbas election ru mdesu baki kanbas lani ki pencai pait ba hakanong rim ka baki kiyeng. Le kanong rim kalong tangban ben beriu tangban kedeu ti ya kiwei pa. Andrei yaladi kim yo i ka jing tuna ha ka jing long riu te rom ya ki kun jonga jompi ya kapaten jonga jompi lasai lasisi ngasu ai nuksa kan dia hikan mau bhana nong kamai ya ya chaplis bajar hagine ki news nem ki pras nem mensua ka bajia Maria Rung hapulis bajar ka benengkong ka bengin yo i nengkong kadai ya katu ko hotel kabingi ong ka kru buru hotel ka ba hamte syong tagi rius niu ka jabo ka jaban baro asyong kal karungut hakate ke jaka nang ka baar katu ke jaka jerut kabingi ong ka ba e-segment ka office joko municipal ka ba jot ka ba pra ka bom itu ka ba bitau anrai ngo ong yupi haka jialam jong ka parti NPP ka sorkar Hinlek mentah hati tegi arteli ki jaka PE ya ki jaka kumadon syakiri ki badon syabar jong kari India ka jong mano bale ya kani nakrai niyo i ten kreng ya ki kam ki bangi ki persang bale mentah pinya cakata ki area mau diang ka forlin ka begidang isna ka jing itenat bak ka jing idon burom ka balak Ngakwakan ong yo kiki kun samla bai kilong kumi kilong pa persang manlekai kita ki area satai bapin yo i le se bilaban ong bakine borok de tangkinia ban pendit priu hakapor election na ubak prestun nenga ong yo pi lek daladi sakhi daladi pensayo i ya kajing sisya Anrei watla kataru nga ong yogi dang bun ba kikam di bagi hapan le dang bun ba kijing don kam hakajela kajungi kabagi amrut kum kasorkar hapok jelam jogu konrad sama hapok jelam joka parti NPP kibagi amrut kabagi kwa Panuan ra hapo kajela mekla jongi barok away tengah sukwa banong kido kilok ki balen temau yangi ki bak renben ki bak kau yakti tangisani na ong yaki om lele mangite na kaliang kapati NPP nginum tiak nginum dem ngin tray sitom net ban mengsim Panwarna ia katakan roy kapar kababit kababiang haka way pa ka constituency hako kajalam di jongi
barok kawai bat kamtam ni dakwa ban pen pernai ban penbet penbiang ya ka Shillong City barok kawai bat kade ka konstituensi jong pi ko mga ong kade ka way na ki konstituensi ke badon hapo kasor Shillong kinyamat ya ke jingkerku kilamat ya ke jingkerku kinyai mat syu ru ya ke jingkerku nang ni syakmat tengah wasu ban bon tin agar patrit yo pi sasinta ka kenti ai ke jingkersan ke bapura na kabenta ubak penyat sing sim u kandidat jong ka parti NPP u bala penpau ye ki kamba ki kamsan nrei ngatarai lari penyeng lain ye ki kandidat ki bayeng menta ka kenti na kabenta ka election ka banlong haka arpowe krik mentau benai himpet ye kadur kadar borok ki baba April sudah barok ki babet ki babiang sudah nrei ubak kambiang tam nakine ngamdon por banye nyeutang ngamkwa ban kedokti yano ki kandidat ngamut ban ong bagi bombiang barok ki babiang tangba habangi yo ia kakabuk siar banjir ia ubak biang tam nakine barok udai ubak penyat sing sim tengah ai kumlei ya bisa sisen pat Sgau baha banjir kia hala ijong iye ngisem ya pensilem bakumju ia ki marjan marpa Sgau baha ya pensilem bakin ai ya kaji kersan ke bapura ya iba penyat sing sim ubriu balap penpau ya kakam ubangin gan kamsu bandang atatin dakung wepa pet sene kiwe ki parti kila ban pembe dikitin tiang ke balai puja wat ban thong ruk ki kwa ban thong ladi kila ban thong rengo ong ya pi kiar ya kita parok pet ya ka nongrim pet ya ka lawe bat ya ka sansnem ka baruan ka konstituensi jogi lada pikwa syu ya ke jingbit jingbiang lada pikwa syu ya ke jingkela ai ka jingkersan ka bapura ya uni uriu ramba tang ini ketin ba kedian na ai kumlei ya bisa sisen pat bat shwa bangan syong na kerpat ya pi barok sobha long live long live long live hakakot kabra syuka keti sakendian hakakot kumlei ya pi sia jango